megarapan nanging mulian sebab kena heningahan kijelakon adone manakonen kadang jahil timpale misi nyantenin betawang pusing ngelat nangan masih sai menakonang nganten yen lo terus nakon bin dan beli nganten bisa iloh laporan di ke polisi lo melanggar pasal 335 perbuatan iloh tidak menyenangkan Ida jebeling ngalih balian Peluasan beli sengkelman pasangan Jodoh blibe mekejangan ten melunan Ne masih setua tiang pendidian Celeng galungan celeng kuningan ada aneh malunan ada aneh durinan celeng galungan celeng kuningan bangilenan malunan kawang ira gedurinan Beli nyoman Kang Wang jajak tiang beli Daripada pedidian Nyanan bisa karatan li saja loh buku sengake celeng galungan celeng kuningan aneh penting tawang loh Apa beli? nganten Ayo nak Nyoman mudang benung pedidian Tu sengke bali nyoman milung opan Sampai umah beli nyoman rame megarapan Timpal beli nyoman mani mejuangan Man beli nyoman subeke ngelat tunangan Beli nyoman buat bidan nganten yen lo terus nakon bin dan beli nganten bisa iloh laporan di ke polisi lo melanggar pasal 335 perbuatan iloh tidak menyenangkan Ida jebeling ngalih balian Peluasan beli sengkelman pasangan Jodoh blibe mekejangan ten melunan Ne masih setua tiang pendidian celeng galungan celeng kuningan ada aneh malunan ada aneh durinan celeng galungan celeng kuningan bangilenan malunan kawang ira gedurinan celeng galungan celeng kuningan ada aneh malunan ada aneh durinan celeng galungan celeng kuningan bangilenan malunan kawang ira gedurinan Satuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren obine kerauhan Ulian ben nguping nanging kortane lebihan
Enteg sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam iya ngorahang ulian ama beregan benuping nanging ortane lebihan enteg sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam iya ngorahang ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tuh sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam iya ngorahang ulian ama beregan rasa bangga dikana hejani mesai ngalahang natruna-truna
nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mireng biyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal. Oke nah, ajak dalam malam bangsat kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan kering merana corona mesliweran moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan moyong gen cuma makan kesengi dan makan nanging yang pesu corona dadi ancaman ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona nanging bulanan tetep mejalan kaleng kenyidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luputkan kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen tak lukuh pangkiang ngaur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun uya corona nanging bulanan tetep mejalan kaleng kenyidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luputkan kewajiban
ya tanpa kita jaminan. Di pedagi utang. Ondeng di tengah yang boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini. Belum hati mesti bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak. Mengken utang saya Pak. Buang Pak. Kayang ini bayar, Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Sini, kayang ini urusan. Depan, kayaknya utangnya semuanya bayar. jalan mani. Kayang ini urusan Bang. Lugrel ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarah alag-alagan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkap-mangkapan Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah
kal selamane kal ngidang ngengkebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston binawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston binawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati
sen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuar lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli kadia igodogan kadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuar lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli kadia igodogan kadenan kena nagenya dingin lembu maksa yang iba beli kau kena
rasa kambang bati se metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu belikan dagangan di pasir apane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se mau ngaleng takal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima nyembang cepang pemargen adine mogi adi pole genane katrima ring sisen hidayan pramakawi sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati belikan dagangan di pasir apane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se layon nadi belilan kanake nyaku panglima nyembang cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi katrima ring sisen hidayan pramakawi.
petagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan
merobalian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayang misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usah ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala rua binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usah ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala rua binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala rua binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu
yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden neng sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang togo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang togo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
beli tu sing anu megaye, mar beli di rumah kan. Sayang adik medikang, mar dadi pengangguran, mar beli sing nunglah penghasilan. Muda kayang cinta adi milu hilang. Anak mekejang jani kesusahan, ajak mekejang jani ngerasayang. Sebet man cobaan, pantes ne adi ngemang semangat. Ane butuhan beli perhatian, mudiang adi mege dingalih nak lehenan. Beli ulung di pangkunge, tulung adi nyaru sing rumuang beli. Nyen sing kal merasa sakit, belinya sel angen ken padewekan. Anak lo nih arepan indah yang beli angkian, lagas ngalahin tiang. Nyen menjani beli kisah, bukan nak elong kang wang kesehan. Lakar beli ikhlasan, mada ada nak lo nyak ngusap-ngusapan. Tangkah ini sakit pang enggal hilang. Mekejang jani kesusahan, ajak mekejang jani ngerasayang. Sebet man cobaan, pantes ne adi ngemang semangat. Ane butuhan beli perhatian, mudiang adi mege dingalih nak lehenan. Beli ulung di pangkunge, tulung adi nyaru sing rumuang beli. Nyen sing kal merasa sakit, belinya sel angen ken padewekan. Anak lo nih arepan indah yang beli angkian, lagas ngalahin tiang. Nyen menjani beli kisah, bukan nak elong kang wang keseh
kesehan. Lakar beli ikhlasan, mada ada nak lu nyak ngusap-ngusapan. Tangkah ini sakit pang enggal hilang. Yen biasane semengan, rajin heluh nyeduhan beli kopi. Nyediang beli nasi, setonen beli mekuli. Pina ke bukti sayang luh ken beli. Kenang agak beli ngelah lo anggon ku renang. Ngayahin dewek beli, ngai semangat beli di sisi pangedang lancar boleh rezeki. Nangin jani kudian bukan mengipi rasa yang alihan beli janing nyewahan. Ane sangat sebetan 90 kunane sayang benang bengong jani mapanganan. Kerikil batu gelas, beli berpikir kanti sing dadi pula. Kuliah ngendahan lo, pangadejakan ilo, pangguin tepuk kenyaman ilo. Anak moni bukan dewek beli. Kalau lelahang lo, kuala kangwang sabar lo. Kal buktian sayang belikan ilo. Demi ilo ken kal jalanin beli. Beli janing nyewahan. Ane sangat sebetan
dejakan ilo pangguin tepuk kenyaman ilo de ilo masel-selan ngelanak moni bukan dewek beli kelelehang lo kuala kangwang sabar lo kal buktian sayang belikan ilo demi ilo kengken kal jalanin beli. Cening pianak bapa ragan cening mula kesayangi nilakar cagerang reram mebuin pidan buketung kedadi pegisian disuba meme bapa tua mangkin cening kari cening tuang di semecanda indah yang kertas ini mewarna putih liukal cening pelajahit ne sangat arepangi mimilan bapa apang cening dados jat memehuna mimilan bapa kalma usaha nyalang nang swadar modadi natua mimilan bapa kal sateng ras titian cening sekadi arepan buin pidan disubane keleng parilaksanane entone utama yen sampun melah sinakal ngainang irama bangga buin pidan disubane keleng dicening bengidang ingatang rama boyo Jakarta miwah berana rerama antosang rasa sayang perhatian tuningain nang mimpi papa bahagia
lan bapa kalma utsaha nyalang nang swadar modadi natua memelan bapa kal stateng ras titiang cening sekadi arepan buin pidan di subane keleng parilaksanane antone utama yen sampun melah sinakal ngainang irama bangga buin pidan di subane keleng di cening bengidang ingatang rama boyo Jakarta miwah berana rerama antosang rasa sayang perhatian penengahin nang mimpi bapa bahagia melahang malu melajar bangsa kentawan pedeng lemah pang tusing elah pang tusing campah pang tusing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak budu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sedeng sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra pelikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat penjara
ja pemantre pangsing ngalih petare nemu kale pangsing kulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bepedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekale skale melahan mandre pelikat penjara rangsingkan tipe subeduga bani negat di pengulung setre ngundang sekale